Mina ke ngumvangela uShezi ekhaya kithi kuse Kranscoop eMakhabeleni. Ngisila ke emzini waseBamsanani entabeni yaseKenani. Sizosha uthando labavangeli lokwakhisa nokusebenza umsebenzi kaNkuluNkulu njengoba siubona la ngaphakathi. Abanye basazosichazela nabanye abavangeli bendawo ukuthi imuphi umsebenzi omunye abawenzayo. Ukubalekile ke ukuhlangana nobumbano labavangeli. Sisuka kude ke nalo kodwa nje muva nje kade sisemnambithi esimakade la sifike khona kwakhiwa isibhedlela sikaBhombela. Ukwakhiwa kwaso ke besingakheki kodwa kunede kwafika abavangeli kwasukuma abavangeli sasukuma ilokhuzana isibhedlela sikaBhombela simile njengamanje sekushoda nje lapha nalapha bese kuhanjisa ukhiye kubaba ubaba angene emzini wakhe oyisibhedlela sikaBhombela. Njengoba silapha ke eBamsanani sizokwenza ke nakhona into efanayo noma ke imisebenzi ingafani. Lowa wasesimakade besibambele thina ngoba uNkulunkulu besinikile ukuthi sibambele thina lo msebenzi. Namhlanje ke sisebenza nabavangeli balapha eBamsanani nekomiti la khona esizothi masiqeda nje ukushaya uthando nokwenza wonke umsebenzi bese siuqoqa umsebenzi suyise kubavangeli behambisana nekomiti. Abavangeli ke abasebenzi bodwa ngoba njoba sikhona singabavangeli emva kwamvangeli khona umshumayeli khona umkhokheli kukhona ingudlungudlu kukhona intaba epheza kukhona nezintombi zentethelelo esikucelayo kakhulu ukuthi abalekelelane labantu akungabi ukuthi umsebenzi uqalwa abavangeli kusho ukuthi sekuyoba abavangeli njalo kuphela. Cha, banegalelo abadlalayo ngoba mina ngumvangeli ngingedwa kodwa uthothi ngiphethe abakhokheli nabashumayeli abangaphezulu ka10 abazokwenza umehluko mabeze emva kwami bezonikela kanye namabandla abasebenza nawo. Kakhulu ngiyafisa ukuthi ngucacise lokhu ukuthi amabandla iwona esisebenza ngawo iwona futhi esisebenza nawo. Uma ngabe nje siqala nje senza lo msebenzi basuke bekhona abashumayeli nabakhokheli namabandla onke ezosilekelela kodwa engazi uzosilekelela nje nawo ezoyithathela isibusiso onyazini lwezulu. Sibonga kakhulu ukunyazi lwezulu ukusivumela ukuthi senze lo msebenzi walo ngendlela ke elisithume ngakhona lisithume ukuthi asisebenze ukwakha imizi yalo kuphela. Sesingakwenza kokunye kodwa nje ingqikithi yokuhlangana kwethu ukuba sakhe imizi kaShembe. Nobumbano ke labavangeli njoba silapha nje phakathi khona abavangeli bengingabazi. Kodwa namhlanje sesiyazana nabo. Ngelanga elilandelayo la luzobe libizwe khona ubumbano uzomemezela nje namhlanje usihlalo esingakaphumi ukuthi uthando olulandelayo liya kuphi. Sizobe sihamba sijikeleza lonke lelizwe futhi sizobahambela bonke abavangeli bonyazi lwezulu. Sanibona maNazaretha kaNkulunkulu wethu egama lakho unyazi. Sihlangene la eKenani eBambisanani sizosha uthando lokulungisa izinto lapha ngaphakathi ofuneka zibe zinhle zifanele unyazi. Sibona abantu bakhona siyakubonga kakhulu lokho umsebenzi mningi ongaphakathi sazobuya sicele futhi kubuye ngoba sifuna lo muzi ufanele unyazi uNkulunkulu wabantu. Lapha ekhaya iseKenani uthingo lwada sibambisane lapha unyazi lathi iKenani uBhombela ephuma ezulwini uyehlele entabazwe mayefika entabazwe uBhombela
wasuka eNtabazo wafuna inhlangakazi intaba. Uma seyifuna intaba inhlangakazi wayithola. Ngo-2014 sekufika uNkulunkulu wesihlalo ogama lakhe uNyasi. Yashintsha inhlangakazi yasiba iKhenani. Uma ke mina ngibuka kwakubhalwe ezulwini ukuthi ngo-2014 iyoshintsha inhlangakazi. Ebese iba iKhenani lapha kule ndawo sikuyona. Into enzithi ngisho njalo ke kubantu bakithi ngo-2013 sasisenhlangakazi. Yagcwala inhlangakazi yakhomba ukuthi thina ayisasifanele. Uthe mayifika la uBhombele uNyazi ezulu ufika la laduma izulu kwanemvula kwabendaba enkulu wathumela ingane hayi ngibize ngihamba ngakuyena uma ngifika kuyena ufuka ubuza ukuthi bakhalelana abantu na ngithi mina baba abantu abakhali baba bayathandaza izulu liduma kakhulu nemvula iningi wasephuma kuvurandi wathi asime nje esigangeni sama yasithulula imvula sinaye kwathi makuphela lapho wasethi ngidi ngathi baba wathi namhlanje ayithi izulu bedumelana benilelana futhi kodwa thina boshembe besiyolanda umoya engcwele entabeni njengoba sekuphela izulu usufikile umoya engcwele le ntaba manje sifana nazo zonke intaba manje sikhona yile iKhenani kusho ukuthi ke kwakuvela kulotshwe ezulwini ukuthi kodwa inkosini yesihlanu ishintsha intaba ibe iKhenani njengoba silapha ke sidanganele lokho ke njengoba besibemeza ukuthi umhlaba wonke ucelakala labasilekelele emalini siwenze lo muzi ufanele uNyazi entweni elidinga kulona isibongo sami ke mina ngiwakangithi lapha ekhaya bangibiza ngokuthi umvangeli ngiyabonga umshumeli uNgcobo wakhona la eBamsanani oyinduna kusona lesizwe nohlalo futhi wabashumayeli njengoba sibutheneke lapha sibuthene ngokuzokwakha umuzi kaNkuluNkulu ubumbano labavangeli lona lusihlanganisile lamagumbomano omhlaba njengoba bekumenyezwa sihlangene ngokuthi ke sizokwakha umuzi kaShembe siyabonga kakhulu nokubona abantu bephumile ngomningi babo bekhona sengathi ke lokho singakukhuthaza ukuthi ke ngiyacela ukuthi ke nakona wonke umhlaba makuphinda memeza abavangeli ukuthi kwakhe umuzi kaShembe sibe khona siphikelele khona nokuthi ke siyacela uNkulunkulu ukuthi abantu abafaka umoya wokuthi nabo befaka imali kube kuhle emzini kaNkulunkulu uyafika uShembe ngoJanuwari sekukuhle ngiyabonga. Igama lami nguMpumengo akaHlophe ngisonta eHomisi nami ngibongele ukuzinkonzweni yabavangeli eKhenani. Sanibona mina nguCebisile ngwaHlophe sonke eHomisi ngibongele ukuthi ngifike phezulu kwentaba omhlangano inkonzweni yabavangeli. Babongilwa kaNtuli ethempelini lasensuka ngihlale nami ngiyibongela ukuza othandweni labavangeli. Umandisa wangobese ethempelini lasensuka ngihlale ngithanda ukuyibongela ukufika entabeni engcwele enkonzweni yabavangeli. Ngiyabingelela kubalaleli nakubabukeli bebonana streaming. Mina ngingumvangeli uNene wasendaweni yaseMnambithi ngaphansi komuzi waseMzomusha. Namhlanje silapha emzini waseKhenani siyabavangeli bobumbano sizozama ukulekelela noma ukushanela njengoba umoya wasezulwini usuqala manje usikhomba ukuthi sesiya ngasekupheleni konyaka njengoba njalo ngoJanuwari size lapha entabeni engcwele eKhenani. Manje ke singabavangeli babonyazi lezulu sibese sibonisana ukuthi kufanele size lapha entabeni ukuzolekelela abavangeli esinabo phakathi kwabavangeli bobumbano ukuthi amalungiselelo onyazi lwezulu abe impumelelo. Siyabonga kakhulu ukuthola lelo thuba lelo sicela nabanye abavangeli abakwezinye indawo uma bebuka lolu hlelo beze nabo sisebenza umsebenzi kaNkuluNkulu njengoba wathi baba asimenzele imisebenzi yonke emihle yasezulwini. Siyangakhuthaza kakhulu ke ukuthi abantu abamaNazaretha sebeunqobile umhlaba njengamanje
njengoba sebewunqobile umhlaba abantu abamaNazaretha kungakuhle ukuthi bayibambele bona izinto zabo ngezandla njengoba sibona amaNazaretha agcwele lapha eKenani azoyibambela umsebenzi wabo ngezandla ukuthi uNkulunkulu mayefika lapha phakathi kwalomuzi efike aphumule ajabule athokoze ngathi zingababikho izinto ezizoba izinkinga ngakho ke siyacela siyanxusa ukuthi noma kuyiwa kwezinye indawo abantu bakumenyeziwe ukuthi kwenziwa umsebenzi kaNkulunkulu basondela abantu lapho suke kwenziwa khona umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ngokubambisana kuphuma into enhle ngiyabonga